Ya, taro fatu le malu le o le aunga ya o le Faleula nei tu mai le fa li winga inglisi mole. Hello guys. Welcome to and welcome to Samao, and especially Voilà, là. hello to the girls. My name is Fisa, by the way. Tonight we are talking about Faleula. Yeah, and Ya fa ba lo ta le fa di una ya tato le tato wa bato wingo le bato ru le fa ya on sai le a ta wina tu fa Samoa a on sai ma no es on a sa ni wina nessa hora okay ya. Try mai o ya ono wingo le no Faleula lo o ilo ni kai. So I le sa mai konga nga ila ko me akau ako fanga ma me ya ai fa ka mu ngalo ka wo Faleula was the place where the Tongans hid their weapons. Yeah, they hid their weapons. That's it. I thought I'm not going to visit. If you're much of a stomach to be able to talk. Oh, you live in Marco, come here. Oh, Nga lo malaku wa ia le a. Faleula lo ia le malaku fonga ai pe yo le. Fa nga ia le mekis a. O lo ia fole kare sia o le metisi o lo fai ka fenisi se ma. Texas. In Faleula, there's a thing called Fonga. It's where all the Methodist churches, and they have the big Methodist church conferences, and they do gatherings here, like probably yearly. So, yo. Ia Faleula foi ke li lo pe sa lo ma ku le sa I fai sa ya so la I kala le ya o kama le fe po o ke li lo po ai ke la we po o la ka sa pa ta o ko le ai a seria sa we ka mo In Faleula, they have this person. There was a story about a man. I'm hacking up here. The blind. I'm hacking up. Yo, that name. The one story. Yo. ya ela suma to pesi tu mai luma. Faleula, Faleula.